Tini bobo thayo tam visit khaijaka. Tini Dumasara hati asuk bosor more than 100 years kana Dumasara hati ingmani kaisa organized market kre sekang roko project phaika kipli thangka gai abono tini ang honorable minister bai sekang ko kok salaikya gai kobangma kok ekrek lakya je market kre hai kre koto kichu kobangma hapang phayo thango gai DDA no samani ulo ya kulo DM by Cox Haleman ya kulo tini borok phaika assistant engineer phaika agrini gai executive engineer phaika DDA phaika gai bad baki staff rok botongo gaurok kaisa well organized kaisa plan khai market senamnani Dumasara hatiwa gai abuni ya kulo taikisa naikha IS office TTADC ni IS office ni pagi gai abuni pore taikisa thai naikha takani oklokono nugui manna abo khai sports complex mini sports complex khaina ni pagi Chinoro kabangma thangnai tongo chini students rok chini charai rok sari kalaikino unko school filo jaga kri rok nglayo ambagai oro jehetu jaga 6-7 kani abo vacant kalai tongo jokhon chungobno tangwi use khaya tongmaiba ei abono naino abono rugai jeng kaisa proposal mini sports complex ni bagai o tabukni jaga naimani Hambai